Ne December ya tariki 28 na ni muhoko wakwa ati muthenya waku ni gutwarithia uwega riri mwaka wa tigia mathaa matanyihire 72 ukorwo kiunika atiri ganja ire hoto tirigaine riu nani ni ndagikarira gitimenyithie maria mari kuo thiini rekire yakwo ya muhoro no mbere ndaya reke tombe tumukire mamwe wa maria tukwaririirie na makiria ithaa-ini riri. Mwakoragwo na njira yake rigo kaunti-ini ya Bungoma thutha wa mwiri wake kuonekana gutinangitio riri uthuthuria baranginyo wambikitwo itemi-ini ria kumenya niki kiarire kiria kingi aruithia a ciana cia kairitu na aria marari muhari-ini wa mbere kaunti-ini ya West Pokot kwinena mbere ya maabitha borithi guku makiumira na tuhiu turia marahuthagira gutabania ngero ino makiuga ati ni mekunyitanira hari gutigirira ati ni mahukia undu uyu no waini ni mathiete na mbere na guteta kumana na hathara iria makoretwo magitungio ni andu aria makoragwo makiendia nyimbo ciao mugaru na uria mandikanire bomba ni ati akinyangiria na njira ya imoko ni live transmission from kumashimana na Kenya Nairobi ni kuga ati no korokiania na ithu kuri mena Facebook ni @muthingi TV kuri mena wa YouTube ni @muthingi TV maida mothe ni nawe toshamania na uje ni gukorogite riboti ya njuragano ni ati mundurume wa miaka 40 ni arikitie kuragwo na njira ya kiriga kuria mwena wa Lumuli gicigo-ini kia ubunge gia Kimilili kurigana na ikaria ni matariri ati mwiri wa mundurume uronekanire na kuonania ati akurirwo akigerwo ngero na ati mwiri wake ndurari na nguraro cia kuonania unyamu uria arakorirwo agitungio riu na makiuritie maabitha borithi makorwo makiambika uthuthuria wa kumenya niki kirarire kiria kingi guku magithii na mbere na kuga ati mundurume arari mwirutari wira na njira ya kuhorera kuona ati ararutaga wira na ruhonge rwa NGCDF kaunti-ini iyo. Mimi nasema tu ya kwamba wakati muziki iko bali walete maaskari wakae kando. Ni maajabu sana kuona kijana ameuawa. Na nikiangalia kabisa nikiona vizuri hiyo baya resort watu wawili wameuawa kutoka pale. Wakati wanatangaza muziki bale kesho yake juzi mtu alikufa akawekewa kwa dirisha bale tena sasa hii muziki ilikuwa bale jamaa amekufa hapa. Sasa paka lazima wafuatilie maneno ya resort hapo. Kama kuna watu walifanya wale watu walikaa na hao ndio kuja patikana amekufa, tunahitaji serikali tujue haraka sana kifo cha Kipchori kimekuja kwa njia gani, kwa sababu serikali ikiwacha watu wengine wataendelea kukufa na si vizuri. Na DCI muhakikishe ya kwamba hao watu wenye wamefanya hii unyama pia wamekamatwa ili familia ya kina Kipchori ipate haki. Kipchori vile mimi tuliandikwa na yeye na vile namuelewa si mtu wa kukombana ama wa kutafuta makosa kwa watu wengine. Kipchori alikuwa anakaa tu maisha yake kama watu wengine, hakuwa mchokozi kama watu wengine. Kipchori amekuwa mzuri, mtulivu, kwa ofisi hajawahi kosana na mtu yoyote, kwa sababu hata mtoto mdogo ama mdogo kwake akimtuma Kipchori anakimbia. Ni yoto dina mbere ni ati na wanyitite mi matiganite kuma kaunti-ini ya Isiolo ni mabikite mutaratara wa gutigirira ati ni mahurana na unyui wa dawa cia kulevya no ria wonekanite ukorwo githi na mbere na kuongerekana ikiro kinene makiria mwena ucio kuringana na andu aya na aria manjiri wi kana mutaratara uria itapiga kana piga keteteke ni mathiete na mbere na kuga ati ni mutaratara wa guteithiriria hari gutigirira ati beu njithi aingi na aria makoretwo maigirite mutondo-ini wa dawa cia kulevya ni makorwo magikorwo kumanagia na undu uyu maya mokite riri munini wa president Rigathi wa Gachagua oro hamwe na mutumia wake Pastor Dorcas onekanite guthi na mbere na kwambika mihango ya gutigirira ati uhurani na unyui wa dawa ndio wakorwo giciara maciaro kuna ati bururi-ini wakoretwo kirika andu hanene na makiria beu njithi kumanagia na unyui wa dawa ici cia kulevya mchezo kwa faida ya timu hiyo na Mtwara ni ya kwamba ni kupambana na hali drugs miongoni mwa vijana wetu ambao wameathirika pakubwa, na hii ni ambayo lazima sisi kama wazazi na viongozi tuweke kipaumbele because zile jangwa zingine ambayo kama
mafuriko na ukame, hiyo inatokana na Mwenyezi Mungu, lakini hii ni man-made crisis. Wale vijana wetu ambao boys, wale vijana ya zamani wote mali wako, tafadhali tushikane tuokoe vijana wetu. Vijana wetu mingi hata unakuta mambo ya radicalization ambayo ni njia moja ambayo imeaffect vijana hapa Isiolo. Vijana wengi wamekuwa radicalized na sasa hizi ukiangalia ni kama zinaanza. Kwa hivyo tungeliomba security, county security team. Hii mambo ya madawa tumeongea sana. Mumejaribu kiwazi, mumeweza. Tafadhali mujaribu kuweza kabisa. Bado hiyo watu wanauza madawa wako. Tutasaidiana, tutasupport sisi wote pamoja na tuweze kupiga kete teke kabisa. Tuko tayari kupiga kete teke kabisa. Through Mama Ibada Organization atakuwa na program mingi ya kusaidia. Nikuomba tu CDF. Washindi wa mashindano Mama Ibada Tournament. Haya nishigi beojithania ati makanitha manyitanire ro hamwe na mathukuru ma ngathi ya iguru ni mo university mathiete na mbere na kwambika oro mitaratara ya gutigirira ati na makiria mambura-ini maya mathi guko beojithini makorwo makirika akana ni makorwo magikorwo kuma mitondo-ini itiganite iria ikoretwo ikimarikia kuona magithi hathara kumanagia na indo itiganite. Ukiri uguo ruhonge rumwe rwa atongoria a makanitha ni mambikite mutaratara wa gutigirira ati ni makorwo magithaitira beojithi gutigirira ati ni makorwo makimahe gũkũ makĩũria thirikari ĩtĩkĩre kũmathondekera iwanja narĩ manyite itemi mĩthako-inĩ itigana kana mĩthako-inĩ itiganĩte nĩguo matikae gũkorwo makĩananga. Tulikuwa tunajadiliana kuhusu muungano ule tunaweza fanyisha hapa ili isaidie vijana wetu kuungana na kujiendelesha na vile watapata kazi na vile watajijenga kimapato na vile wanaweza na viongozi wetu kutoka hii sehemu ya magharibi mwa Kenya kujiendelesha. 95% ya vijana hawana kazi. 2% they are self-employed. Alafu 3% wame. Sasa wakati ambapo tunakuja hapa tunakuwa na shida ya rasilimali. That is the financial resources or financial muscles. Tunatumia hii fursa kuomba viongozi, tukianza na mawaziri, na huyo ni waziri Mheshimiwa Ababu Namwamba, waziri Nakhumicha, ikiwa wanaweza kubali kukua patron and matron respectively. Na suggestion ikiwa speaker wetu wa bunge la kitaifa ambaye ni Moses Masika Wetangula anaweza kukua patron wa Kenya Youth Association, Western Kenya Youth Association Wekea, ili aweleza ambazo tuko nazo kwa vijana kulingana na manifesto ya chama. Tutafadhili hizo business plans, tuanze na wao. Tutakapofika kiwango ambacho tumeona wao wameshakuwa, kwa hivyo tunawaachilia waanze kufanya kazi na tuna tunachukua vijana wengine. Haya, leo tukiuma ripoti ni shukuru cia muthingi gicigo-ini kia ubunge kia Manyata gukwari kaunti-ini ya Embu nirikite kuguneka na matangi ma mai itemi-ini ria guteithĩrĩria ati ni manyihia mbirũ nene iria cikoragwo igĩũka kumana kana makĩria mathukuru-inĩ kumanagia na mai maria makoragwo makĩhũthĩrwo. Matangi maya maraheanirwo ni mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ no rĩrĩkaine ta Gitonga Mukunji, akiuga ati ĩno nĩ ĩmwe ya manifesto ciake iria ambĩkĩire gũtigĩrĩra ati mathukuru maria marĩ mwena ũcio nĩ makorwo makĩgunĩka na ũteithio kumanagia na kĩgĩna kĩrĩa makoragwo makĩheo NGC. Katika Manyata constituency tuko na program ya kuanzisha maneno ya water storage, lakini kama hakuna maji na maji ambayo tuko nayo ya mifereji imekuwa very expensive. Many head teachers wamekuja kwa ofisi yangu complain wameshindwa kulipa. Kwa hivyo ni kitu ambayo naichukulia kwa umuhimu sana ya kwamba tunaanza kufanya water harvest katika mashule zetu, roof za shule zetu, ndio watu waweze kupata maji ya kutumia kufanya farming program na pamoja na kupanda miti kwa mashule zetu. Na saa hizi tumeanzisha na shule 12 katika hii mwaka ambayo imeanza ya serikali, tumeongeza shule zingine na tutafanya hivyo mpaka kila shule ikuwe na
enough water storage. Kuna changamoto mingi sana kwa shule. Kwanza watoto wetu walikuwa wanagonjeka pale shuleni, wanakosa maji ya kunywa. Inabidi walete uwezo wake. Tunaona hiyo changamoto kwanza imeisha. Wametupatia water tank ambao tutafanya water harvesting. Siku nyingi tumekuwa na shinda sana ya maji. Maji yamekuwa so expensive. Unakuta bill kwa mwezi unaitishwa 4,000, 5,000 kwa mwezi. Na watoto wako huko na hawawezi kutoa hizo pesa. Unakuta wakati mwingine shule tunaambiwa na Herod watafunga. Kwa hivyo hiyo changamoto ya kwanza tumetolewa. Haya, thamu waja yunikite na dakika 10 twabe tuikirie no na gitio kinene ni turacokereria thutha wa kwamba guikiria rugetikire guthira mitambo ni turacokereria. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay ndwagiriirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court nĩ wa defamation na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake mwana na right yake na mwana we ni innocent kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally watho ni witikiritie ciana icio utigirwo nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Wimega mwiriri wa Muthingi TV igakoretwo kari gathafari kamwe kugimwe na tugacokeria Ngai ngatho niamu netukinyiria mahinda mangi ma thigũkũ ya Christmas na makiria kuma ngoro-ini yakwa na metha ya mohoro ya Muthingi TV tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ni gukorwo utirithanĩtie na ithuĩ na gukorwo ũgĩtwĩhokera wĩroreri wa mohoro maitũ maria ngwĩragia nĩ mathuthurie nĩ makwĩhokeka na rĩu mahinda-inĩ maya ma Christmas niĩ ngakwendithĩria a very happy holiday ya mwaka wa 2023 na ngakwĩra atĩ nĩ wega wĩmenyerere nĩamu mwaka wa 2024 no tũragũbatara mahinda mothe niĩ nawe twacemania na ũnjĩte Kariuki wa andũ atĩ nĩ ngũkorwo ngĩtĩka happy holiday. Twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra hamwe na ithuĩ wĩgiĩ kũmenyithia marĩa marĩkuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkuo ya mohoro. Haya, andũ arĩa makoragwo magĩtabania na makĩria
na njira nene irua ria airetu kaunti-ini ya West Pokot ni marikitie gukorwo magikirio ndu uyu moko na gucoka kuneana tuhiu gwata mamwe ma matharaita maria marakorerikana nimo marahuthagira itemi ria gutigirira ati ni mahukio ndu uyu kuringana no ni matariria ati undu uyu ni muhituke ni mahinda thutha wa kampeni nene iria koretwo ikihunjio mwena ucio ni iria hitukitwo ni mahinda ya uruithia wa ciana cia airetu ni mathiete na mbere na kuga ati ni manyitine kana ni mihariirie kunyitanira na thirikari itemi ria gutigirira ati ni monani mamo ciothe na kuria undu urakoragwo ugikika guku makithi na mbere na kuga ati ni megutuika ambassadors agutigirira ati ni kana mabarothi ma agutigirira ati ni mahujia undu iguru wigie uruithia wa ciana cia airetu no ria wonekanite gukorwo gikirwo na njira nene mwena ucio. Anafanya kama program officer katika kikundi cha UDO, Umoja Development Organization. Siku ya leo tuko katika eneo la Chepolet, katika Chepolet upande wa West Pokot sub county ama Kapenguria sub county. UDO tunashirikiana na UNICEF Kenya katika miradi ya kukomesha ukeketaji ama ukeketaji ya mtoto msichana. Tumeonelea kwamba tutumie zile mbinu ambazo hao wenyewe wanaipenda kama wimbo au kuna zile tamaduni za kitambo, so tumetumia wimbo ama hii competition, music competition, ili wapitishe ujumbe kwa maeneo hili. Mimi ni mmoja ya wasichana ambayo tulikataa ukeketaji ama tulipata mafunzo kutoka shirika mbalimbali, kwa mfano UDO wametusaidia. Kwanza kabisa, madhara ya ukeketaji ni kama vile ukikeketa msichana ni kama tayari umetafutia bwana. Mtoto akikeketwa lazima akitolewa hapo, hivyo ndio ameenda kwake, na akienda kwake masomo imesimamia hapo. Akiacha masomo hapo ndio ameleta nyumbani kudhoofika. Kwa mfano, hakuna chakula, pia inaleta umaskini katika familia yake na pia familia yao. Sisi kama vijana tumesema kwa umoja, vijana ambao wanafikiria kukeketwa hatutaki kuanzia sasa. Na ningependa kusema hapa West Pokot hatutaki tena mambo ya ukeketaji kwa wasichana, kwa sababu ukeketaji huleta madhara mingi. Haya, tuthiru na mbere tume kaunti-ini ya West Pokot tuthiginyagia kaunti-ini ya Nakuru, na ni ati aciari gitamina makiria sekta-ini ya githomo kuma mwena wa Subukia gũkũ nĩ kaunti-ini ya Nakuru ni mathiĩte na mbere na kwarĩrĩria kunyitana gutigirira ati thukuru cia muthingi hamwe na iria cia secondary ni riri mwena uyu ni cia korwo ikiamukira githomo kiria kiagirire gwata gutigirira ati mitaratara iria yagirire ya githomo ni akorwo ikinyana na njira iria yagirire maya mokite gona thengia mathukuru gukorwo makitwo na njira ya gukorwo makinyanĩirie ikĩro no ukirikana ati arutwo aria makorwo mathukuru macio matikoragwo magĩka wega, ũndũ ũrĩa wonekanĩte gukorwo ũkĩambũrũka kana ũrĩkĩanji mũtino makĩria harĩ aciari. Mathukuru ma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Subukia gũkũ kaunti-inĩ ya Nakuru makoretwo nene cia KCPE na KCSE na kũrũmĩrĩra ũndũ ũcio gũkorwo ũgĩcokera mwaka thutha wa ũrĩa ũngĩ. Hussein Dida ũrĩa nĩ mwonjoria na mũteti kuma Subukia nĩ athingatĩte aciari, atongoria oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi sekta-inĩ ya gĩthomo na kwarĩria arutwo arĩ ta njĩra ya kũreka mamenye bata wa gĩthomo, akiuga mwarimũ nĩ arutĩte wĩra wake, aciari na anyiti itemi ya gĩthomo makaga kũruta wĩra wao. Lakini hawa watoto wamesaidiwa, wanajua aje hiyo usaidizi ni ya nini. Kama wameingia shule lazima tuongee nao, tuwa encourage, tuwaambie tumewasaidia yes, lakini ujue maisha ni yako, masomo ni muhimu, wewe ndio utadetermine where you go next. Hussein aikĩtĩrĩte na rĩrĩ hĩndĩ ya kũheana basari kũrĩ arutwo 103 na arĩa mekũingĩra kĩrathi gĩa form 1 mwaka ũyũ ũkĩte, akiuga ye ta mwanjĩrĩrio wa gĩkundi kĩa Hussein Dida na kĩrĩa
uteithio wa basari cia mathomo agite na gikaro na arutwo acio niguo kumahe mataro mabata na uguni wa githomo. Kwa majina mimi naitwa Hussein Dida, ndiye mwanzilishi wa Hussein Dida Foundation. Hii tulianzisha mwaka 2021. Tulichagua watoto ambao wamefanya KCPE na wamefanya vizuri, wametoka kwa familia hizi, na tukaona ni vyema tuangalie wale ambao wanaingia form 1 kwa sababu hapo ndio inakuwa mzigo. Gikundi giki kiheanaga uteithio wa basari kuri ciana cia ndigwa aria maumite miciri itoretwo ni ukia, na uyu haha ni Faith Jerry, umwe wa aruti wira gikundi-ini giki, agitariria uria macagura ciana iria mekuhe basari. Njitagwo Faith Jerry, the coordinator wa St. Dida Foundation. Tugithii ground tugietha ciana cia ndigwa, tugietha ciana cia andu mena wonje, tugietha ciana cia single mother, tugietha ciana cia ndukua. Ithuĩ tuthiaga tugakora head teacher tukamwĩra turenda mwana ũrĩa ũhĩtũkĩte no ndangĩhota kũjoin form 1. Acio nĩo tuoya. Andũ-inĩ ya Ingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Aya, gagocia mwanya mundu gwitwo Wambui wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Aini a nyĩmbo cia kũgoca Ngai nĩcio cia gospel kuma kaunti itiganĩte na makĩria ya ithũĩro rĩa kaunti cia Vihiga, Bungoma, Oromo na gĩtarũ kĩrĩa kĩrĩa-inĩ nĩmanyitanĩte hamwe na gũtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo makĩhukia andũ arĩa makoragwo makĩendia nyĩmbo cia mũgarũ na watho na makĩria ũrĩa mandĩkanĩire. Kũringana nao mathiĩte na mbere na kuuga atĩ nyĩmbo ciao aini kana nyĩmbo cia aini aingĩ cionekana gũkorwo itarĩ na kĩguni gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga atĩ no mũhaka methe kĩhonia gĩa gũtigĩrĩra nĩmahukia ũndũ ũyũ. Arĩtie ũguo hĩndĩ ĩngĩ ya kĩũngano kĩa mũrũkũmia amwe ao makoretwo magĩtugwo na nguga kumanagia na wĩra wao mwega ũrĩa makoretwo magĩtabania. And tuko na wasanii kutoka Bungoma, Kakamega, Busia, Vihiga na Trans Nzoia. Tumekutana hapa kuwa award na ku appreciate ile kazi ambao wanafanya katika gospel ministry. Kwa muda mrefu hatujakuwa united, hatujakuwa na umoja sana kama wasanii wa Vihiga. Kama vile wanasema kwa politics, Western hatukuyu Congo united, but tunataka kuonyesha kwamba the whole country, dunia Kenya nzima wajue kwamba sisi wasanii wa Western tunaweza kuwa united for a common purpose. Wasanii ambao walijumuika kwa hii event, tulipata wasanii 200 ambao walisubmit their details and wamekuja na marafiki zao. So ni kitu ambao tumeanzisha leo na itafanyika kila mwaka. Itafanyika kila mwaka kutoka hapa, haitakuwa mwisho baada ya event. Tutaenda Vihiga, tutaenda kila kona ya Western kuleta wasanii pamoja. There is value for this event. Tunataka tufundishane jinsi tunaweza rudisha gospel mahali ilikuwa pale awali. Ni watu kujiita gospel musicians bila gospel, kwa sababu gospel ni injili, kwamba Yesu anaokoa, anageuza maisha ya watu, kwamba dhambi zinasamehewa, kwamba wanaweza kupata uzima wa milele, kwamba wanaweza kushinda dhambi na mambo ya drugs na alcohol na sex na mambo kama hiyo. Hiyo ndio injili, sio mambo ya kukondem na kupigana na kurushiana maneno na mambo ya competition. Kwa hivyo turudi kwa gospel. Jambo la pili ambalo linaangusha gospel musicians ni pesa. Wanafuata hela mpaka zinawachanganya, wengine wanafuata mali, wengine wanaingia kwa maisha ya dhambi. Kosa upendo wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alipokuja alisema amekuja kuleta upatanisho. Kwa hivyo wivu umekuja ukaingia katika usanaa wa mziki, kila mtu imekuwa ni kushindana, lakini tumepoteza lile lengo la mziki, kwa sababu kiini kikubwa ni kuinua injili, kutangaza injili, sio mashindano. Rũgambiro nĩ gũkũra atĩ nĩ tũkorwo tũgĩcenjia kĩratũ tũkorwo tũkĩgera kũrĩ iharo-inĩ. Ngerekano 19 mbĩtĩka-inĩ cia ligi nene Ngeretha ya Ngeretha maũndũ mahana ta timu ya Chelsea kana the Blues marahota timu ya Crystal Palace na bao 2-1 na timu ya Wolves marandĩkithia maumĩrĩra ma kũgegania thutha wa kũhota timu ya Brentford na bao 4-1 timu ya Manchester City marakorwo makĩhotana na bao ithathatũ harĩ timu ya Everton. Gol
serikali ya 19 bitikinisha ligi nene ya Ngeretha, timu ya Mauricio Pochettino Chelsea kugerera athaki Modric na Madueke marahotire timu ya Crystal Palace na bao 2-1 kiharo-inĩ kia Stamford Bridge. Nayo timu ya Wolves marahotire timu ya Brentford na bao 4-1 kugerera athaki Mario Lemina, Hwang Hee-chan uria arabungire bao na Kebele Gade arafunga bao ya kana kuri timu ya Wolves. Muthaki Wisa arafungira Brentford matikainũke ũtheri. Timu ĩrĩa yoire gĩkombe kĩa ligi ya kĩmera kĩhĩtũku Kuta City marahotire timu ya Everton bao 3-1 kugerera athaki ta Phil Foden, Alvarez uria arafungire mũkwanjũ wa penalty nake muthaki Bernardo Silva arafunga bao ya ũhotani handũ-inĩ ha mũthingi iharo-inĩ njitagwo Mwangi wa Gĩco. Mĩrongo ya thamo gwanja ĩkarĩkia kunĩka na ndagĩka 25 na niĩ hau nĩguo kũngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ ona thĩ gĩtũkinyanĩria nĩ tũgũtũngana nao haha mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ kumĩthia ũrĩ bũrũri wa Tinde ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩngania gũkũ nĩ kũgũkinya na ngatho cia mwanya nĩ timu yothe ĩrĩa yakinyanĩria mũtambũrũko ũyũ matarĩka nĩ tũgũcemania mathaa mangĩ ma thaa ĩmwe mũtambũrũko-inĩ witũ wa mohoro ma hwaĩ-inĩ Tinde thayũ ĩkuoneka yũki.